баъди бештар аз 2 соли ҳокимият дар Афғонистон, толибон ҳамоне боқӣ монданд, ки дар солҳои 90 буданд. Ин нукта дар ҳамоиши гуфтугӯҳои амнияти Ҳирот дар душанбе садо дод. дар нишасти 11-уми гуфтугӯҳои амниятии Ҳирот, ки феълан дар душанбе ҷараён дорад, ҳудуди 150 коршинос аз дохил ва хориҷ, ҳамчунин коршиносҳои байналмилалӣ ҳузур доранд. дар рӯзи аввали ин нишаст бештар дар бораи он суҳбат шуд, ки феълан Афғонистон дар чӣ ҳол қарор дорад. ин нишаст дар назар аст, ки фардо низ идома ёбад ва дар поёни он натиҷагирӣ хоҳад шуд. намояндаи Созмони Милали Муттаҳид гуфт, толибон ба ваъдаи худ дар мавриди мубориза бо гурӯҳҳои террористӣ содиқ намонданд. аъзои гурӯҳи мониторӣ аз кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид ҳастанд ва эътироф мекунанд, ки соли 2023 толибон ҳамон толибоне ҳастанд, ки аз соли 1990 буданд. ҷомеаи ҷаҳонӣ кӯшиш мекунад, ки дар ҳалли қазияи Афғонистон дар якҷоягӣ кор намояд. ваъдаҳои толибон, ки соли 2021 дода буданд, ки бо гурӯҳҳои террористӣ мубориза мекунанд ва ҷомеаи асри 21-ро барпо месозанд, дар соли 2023 мебинем, ки ҳамаи онҳо бар дурӯғ буданд. имрӯз ҳисоботҳо оид ба вазъият нишон медиҳад, ки албатта толибон бо Алқоида наздик мемонад ва бо дигар гурӯҳе, ки моро нигарон кардааст. пас аз оғози ҷанг дар Украина ва акнун низоъ дар Ғаза, таваҷҷӯҳ ба Афғонистон ба маротиб коҳиш ёфтааст. дар ин муддат мардуми Афғонистон бо мушкилоти худ, ки аз сӯи гурӯҳи толибон эҷод карданд, танҳо мондааст. خب افغانستان در قسمی که در پنل اول گفته شد یک سیاهچال است، یک سیاهچال نه تنها امنیتی بلکه اقتصادی سیاسی همه و تفاوتی هم نیامده. طالبا البته تعاملشان بیشتر شده با جهان، اما تعاملشان با مردمشان هنوز هم صفر است. هیچ علاقمندی با مردم خود ندارن. اونا فکر میکنن که نماینده های خدا هستن، نعوذ بالله، و هر چی که خواستن باید دیگرها حتما قبول بکنن، بیعت بکنن و بیرون از او هیچ چیزی دیگه واقعی نمیشه. اما جهان هم تا هنوز فکر نکنم که یک فکری حل مشکل افغانستان هنوز هم در نظر داشته بوده باشه. муҳаммад Исмоилхон, яке аз чеҳраҳои шинохтаи Афғонистон, ки соли гузашта ба ин ҳамоиш даъват шуда, аммо ҳузур пайдо накарда буд, имсол ба душанбе омад. ӯ мегӯяд, толибҳо на танҳо дигар нашуданд, балки сахтгиртар шуданд. мо талош дорем ки иншоалло роҳҳое ҷустуҷӯ кунем, ки ҳам аз тариқи гуфтугӯ ва дар сурати адами гуфтугӯ با شیوه‌هایی که در گذشته افغانستان نجات پیدا کرد، از اون طریق بتوانیم افغانستان را از این شر و شرایط بد فعلی نجات بدیم. این نشست از سوی مرکز مطالعات افغانستان و منطقه و انستیتوت مطالعات استراتژی افغانستان برگزار شده است. برای شرکت در آن طالبان هم دعوت شدند ولی نآمدند. سال دوم است که نشست گفتگوهای امنیتی هرات در شهر دوشنبه برگزار می شود. گفتگوهای امنیتی هرات سال 2012 تأسیس یافته، هدفش بررسی مشکلات افغانستان است.